Dobrodošli na moj kanal. Mnogi ljudi pitaju kakav je to Suzuki Ignis hibrid. Pa ajmo zajedno do toga da dođemo. Idemo prvo pozadi. Evo sada, prvi je Ignis sa oznakom SHVC, Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. A drugi je sa oznakom baš hibrid. Razlike nema, 1/1 je identičan sistem. Evo nas sada kod motora. Samo da se vratimo na ovo. SHVS 2017. godina, identičan sistem i na ovome koji je oslovljen kao hibrid. U svakom slučaju, poenta sistema je u IGS uređaju koji je integrisani generator starter i to je poenta ovog hibrida. Znači on nijednom trenutku nema pogon električni, nego mu IGS služi kao pomoć motoru, da rastereti motor, bolje ubrzanje i da smanji emisiju štetnih gasova. Da se vratimo sad na IGS koji služi za startovanje motora i kao alternator da puni obe baterije, akumulator i bateriju ispod sedišta vozača koja je baš neophodna u trenucima kada IGS postaje elektromotor. Idemo do motora. Evo nas opet kod motora. Dakle, IGS služi da upali auto, da puni obe baterije i u trenucima kada kompjuter proceni da je neophodno da pojača sam motor, da mu olakša rad, da ga rastereti i samim tim da smanji emisiju štetnih gasova. Dakle, ovo je već sad jasno da ovo nije pravi hibrid, jer ni u jednom trenutku nema električni pogon, nego su i SHVS i ovaj hibrid u stvari mild hibridi, mi ih ovde zovemo i laki hibridi. Ceo prenos se vrši preko PK kajša i kada kompjuter odredi, alternator, uloga alternatora IGS-a se pretvara u elektromotor i prenosi tu snagu isto preko kajša, rasterećuje motor i smanjuje se potrošnja dobro, evo 4,3 litra po Beogradu, znači po gradskim gužvama. Znači na kraju došli smo do zaključka da ovo nije pravi hibrid, ni u jednom trenutku nema električni pogon, ima taj IGS uređaj koji rasterećuje motor, daje snagu pri ubrzanju, smanjuje emisiju štetnih gasova, smanjuje potrošnju i to bi bilo to. To je mild hibrid, laki hibrid i na osnovu iskustva sa ova dva, sa polovnim koji je uvezen iz Norveške 2017. i sa ovim isto polovnim kupljenim iz 2020. godine, veoma sam zadovoljan. Baterija ispod sedišta koja služi da pokrene ovaj elektromotor je u identičnoj snagi i kvaliteta i u ovome iz 2017. i u ovome iz 2020. Ona je prešao 150-60.000 km. Tako da je to. Ako vam se svideo video, nešto vam bi pomogao, zapratite kanal. Svako dobro.